بله تماشاوان عزیز د برنامه سرنامه د بشا دویم ده دیسا عمل پیشبری ونه بری نافبری که درویش جمر لسر غربت هلبستک سید علی فندکی بزمانانی خدا جی راضی به رحم راضی بنا خدا جی لسر سید علی فندکی به سیدام بین دیسا و مگوتنا بریبو حقیقت دیسا حلال کن شیخ حمید الله و قوم مسلمانا مال فلا talan kırbuç kerem dar bin. Ja dibe çavak talan dikin Şeyh Hamidullah pişre ser vakt dibe. Teş halkar dibe mali filaha bidinwan. Çünkü de lugor dine İslam lugor şeriata hada kesib mer harbi pefçune ne ki malewan talan buna malewan cimar haramı kesek biyavina ki dibe seri sibehi hayvanatine mala halsar hayvana giredi ve merdine bar ki tabi dinava halkı merdine de çava Seydai Şeyh Abdurrahmani Ahtap rahmu razi buna hadal serbi Seydai Şeyh Hamidullah ji gelek daha tahskirin halkı kadru kıymeti vi zani bu dibe halk dışı barışma hayvani vi digrid ve emnahilin tubar biki Şeyh Hamidullah dibe azebar kim dibe çünkü الولاتكي الباجاركي لهرمك ظلم لي هبه وازنكارم جوز المربب مانا از جوي ولاتي از هرم از باركم هرم هجرتي جيكي جو ظلم لي تنابي دبي قالك البردقارن دبي بشرطكي از نافاوا دبمينم هنا مالي فلاها تافي ايغو تالان كريه جدبي باجاري مردين نافا باجر د سوكا مردين dibe prefla havi çağıcı zerkir bun yani kuyumcu bun işe zerdikirim dibe hatta zerre hündur dükhanevan yeva talan kiri biri bu ne bibin teslimi wan bikin tişkivan hum cam xana helin ancak az biminim dibe ve roji hatta evari filah tev dişin mali Müslüman tev dişin mali filah aygo talan kiribun disadibin teslimi wan dikin dibe şehji mala xoy ser hayvan ada daxil dibine Dibi bir çend salek der bas dibi cara duyem dibi fermana filaha ra dibi ve cari dibi kurevi Şeyh Fethullah hayatiyi aynı evcuk ibave xwa duhazi bar ki halkı merdin jerdibin mane evci dibi ya hune malewan teslimi wan bikin ya velat ki go zulüm le hebi az le nasakinim ja mamosta beriya hal bijartine siviyeki adari bu bale ام المديات دقاريان بسدامي هالبجارتنا ام الاسلام فادقاريان ام لقاي يكي في لهبو تدي المديات في لهب فرن مجر هناك ارمان جوغاي خوغو قولا قو مسلمانا ظلم ناكريه مقراست يالنس مسلماني جي قرآن و سنة بخبر ظلم الواكرنه ما في غير مسلم الله جي يهوديا جو تمام انسان جي اسلام خصيبن تاميناتي اما چاوا قدسين اي وجوها قدسين مقول شيخ حميد الله ناس كي جو مقول سورتي الكنيسه وهي جو هي مقول شما هي دينكر مغازي برسوي بدم مجر افدر بو مثلا شيخ حميد الله مقول شيخ فتح الله ناس جو مجي باش ناس كي جو ام تخوازن شوى وقت شيخ حميد الله وشيخ فتح الله يعني خدي بيبن ده هريميدي جماني سر شيخ سيداي شيخ عبد الرحمن اختبي قدبي في خدمتي يعني خدمتا تبليغي خدمتا انسانيتي از آماده مش هر همي كسير بك يعني فله بيهودي بناف ورنگ وزمان وديني وشي دبي از آماده مي جذبي خدمتي همي كسير بك في خدمت جوار خدمتك وسيله هدايه وانا تديد اسلام معلومه سيداي مؤلفه القلوب هي يعني ويا حياته پیغمبر عليه الصلاه والسلام قال لك مثال هن بشتي يا اصحاب الكرام دي بشتيوان تابعين اتباع التابعين وحتى دغه روجامه يعني شيخ وعالمه ما دوي واريده ما في انسان ديجي محافظه کنه خصن بن تامیناتی سیدا جید ور دبی علمی عشقه دبی از آماده می گجهر کسیره د علمی عشقه دی از ارباب و جبو از وی علمی شخالقر جی روایت بکم از هاتم آماده کرم
دبیج هر کس را روایت کم همه خلقان هدایت کم شخو وکریه گوی علمیش هر کسی روایت بکم جبوک به وسیله هدایت آوان ده شهرهای سیاسیا ده به مهیا حاضرم هر دم اسیر و بهش و سرسم ده به از هر دم ji dersdanê û xizmetê re amade me şixwe ji bo xizmetê ez sersemim, ez bêhişim, ez esîrê xizmetê me. Yani nefsa me ji bo xizmeta İslamê hatî gemkirin wek esîrekî gotxeyd û zincîra de êmê jî ji bil wê tu hêviyê me, tu daxwazê me tunim. Hew armancek me, gayak me heyî, ew jî xizmeta İslamê yî, dana dersa yî ji bo vêya jî xwe amade kiriye. گو زلف و کاکل و پرچم بلف بیتم بباعیرا ببهنا مسک و عنبری و کاکل اف خدمت هاتی پیشان خدمت قدر بلنده خدمت بارکی جی پیغمبرا جمر میراث مایی میرات مایی و وی میراث هجی ام آماده نگو بگیهنن نفشه لپیخوا شخو براستی جی محرابه گویلو سیدای ما تید نمیج دکن او محراب جي پیغمبر عليه السلام والا بوي جي سلفي صالحين والا بوي او دوي محراب ديرو موظفن او جي سيدا جي فرده دوي محراب يعني بهنا مسكي جيتي همبر جيتي كاكول جيتي بوانا هاتي پیشان اف خدمت ام جي اف خدمتا بهن خوش و قدر بلند آمادنه گش خلقه را تبلیغ بکن خلقه را و خدمتی به شکل هری خوشک تقدیم بکن راستی جی جانا خود وریده به شکلی جی دومان دی سیدا خود جو رازی سیدا دسپیکا هلوسی ده گو از شکل کیده شبکه کیده از تام قرار خوش نده راستی یعنی مروف وان پیوکا کاری بینه چند معنا شهید چشم جلادم دوردم مثلا جلاد کی گوتی دبن امر ده يعني مرو كاروي معناه بده شهيد چشمه يعني او شهيد مرو كار حستري جي ببينه از حستري چاوي جلادم يعني از چاوي كم او تشتغل جلاد ك از شاهده ويمه هوادارم ببجنيرم يعني مرو كار شبا كار ري بيخ يعني تي وجود جلاد تناوي بدناوي وقت و امريتينجي اجي علي كارم جيره بشكل وقت قلتي شور شريعته به جلاد شريعته به يعني از هوادار بيرة اجر قوتم ده علم عشقين نقاد من فرت يعني متوازيه شيخ عبد الرحمن اختبيدي يعني از ده علم عشقين النقطكم داملكم يعني بفيرجي في نقطه از دخوازم جي خلقيره بيجم شخو گو açık veya dise vakide yani نقاطان از dirayet ki muhayeme jidersera yani zaten one nokta yani az nokta ki جوان nokta yek biyek bejim وك مثلا مسكو عنبر وجو ديسا مثلا بينا متوازيه ديسا جالك جورتي يعني اف ري اف شوب اف خدمات بخوا يعني بقيمة قدر بلند ام بقدر بلند بن يعني مرو قوي يعني مرو وقتي تي شواتي هلبست وقصيده وسترانتي لسر پیغمبر عليه الصلاه والسلام اختيتي مبرج ما قلتو او هلبست بقيمة دبن نقو قيمتها پیغمبر عليه الصلاه والسلام زمانتين خود جو رازي حسن بن ثابت تديد بجي نق هلبست مخش بروشه پیغمبر علیه السلام به هلوی بلند از هلبسته خود خملینه بله من حال لسه بیت المال کانریش خو مرو کام پیش نمونه هگا خدا نصیب کرد یالنس براستی yani ev seydayı mirasek şu ümmet yerli peyhoştine her yek deryakın yani her ki jhelek edi خوشیک اسلامی رومتک اسلامی در خسی پیش و هر کسی وقت بخشاکینه بخشوان دیجی گلک فیکی هنه یعنی نه فیکی بتنه مثلا الهلاوی طریقی دناره گلک الپیش هلاوی سیاسی
هلاوی برخدانی هلاوی شیر هلبستان براستی جی وقت بخشان دوی بخشید جی گلک فێکی هەنێ گەلێک خۆشی هەنێ ئەس بێم وەگەرم سەرسێدا حەقخالالکن و ناس میێوانێوانە بکەم سێدا و هەلبەستە شێخ عەبدوڕحمانی ئاختەپیر ژمارە بزمانانی وە خوێند ئەم دخوازن اونجی لەسەر وێ هەلبەستێ خصوصەن مالکنی گۆ ژمارە vekkin یانجی خصوصەن گۆ لەسەر بسەکنن کەرەمکن چاوات کار شروع بکن و هەلبەستا لەسەر کەربەلا هەلبەستاوی vekirî birastî di gelek ciyada yanî kurdîkî fesîhe têda heye em dixwazin hinek li ser peyvê wîna veya jî hinek li ser helbestî wîna zêdetir bisekinin wexta ku meriv vê qesîda wî dixwîne ku li ser ehlê beyt li ser hezkirina Hezretî Hüseynê zêdetir طبعا في در حقيقة آيات جاية استعيذ بالله خداي تعالى عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم سورة الشورى آيات بيسو سسيا خداي تعالى پیغمبر عليه الصلاة والسلام راد بي جوان راد بي جلهنبر في تبليغي خدمتك ودكم بيا تشتكي جوا ناخوازم صرف تشتكي جوا تخوازم أوج أهل بيتا من حزبكن وأهل بيتا ذاتا أو حضرتي علي حضرتي فاطمة حضرتي حسن حضرتي حسين تمام كتاب منهج فيها تسيق إمام فخر الرازي زمخشري قرطبي وان جار ده حديثه كده پیغمبر عليه الصلاة والسلام به إيمان ناين أو كسيكو لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه يعني إنسان ده بإيمان ناين حتى يكون نفسه زيادتر بشيرين من فيها إيمان نهانية وتكون عترتي أحب إليه من عترته يعني أهل بيت من جمالاوي زيادتر شيرين تري وينبه بيجي فياجي إيمان هانية أهل بيت من جمالاوي مالباتا من جمالباتا شيرين ترنبه بي فيا إيمان هانية تنك روايات هذا معلومة وتفايد بيشتا أهل بيت من وكا جميع حضرتي نوح عليه الصلاة والسلام كسي خبافجي تيكفيه ويا خلاص بويه أو كسي كنيكفيه ويا غرق دبه ده حج وداع دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام سجرا سرف دبي دبي أذكركم الله في أهل بيتي دبي أهل بيتا من أهل بيتا من أهل بيتا من ده حديث كده دبي أنا حرب لمن حاربهم دبي از ده حربي دامه ده جنگي دامه جبونا وان إنسان يقول بأهل بيتا مرة بحربي رأيه وأنا سلم لمن سالمهم وأز ده بارش دامه بوان را يعني از حربي ناكم بوان إنسان يقول بوان راجينا ده حربي دامه في أوي حديث يقول ده حق أهل بيتي ده جلك زيدي جبرك الشيخ عبد الرحمن اختب بجي بفانا دزاني بو يعني ده زياده ترى جبرك ناكي في برنامج ما في برنامج نقارن مع كن يعني دزاني بو ودويش باكي ده لي مذكري حقيقه مثلا حضرت حسين جي ناس كرناوي يعني يجي كوفيا ناس بك روحي سرهلدان بيراي روحي برخدان بيراي كوفيا جي روحيه اسلامي داهي بل مقام السر هناك هلبستي هناك قصي هناك بيتي براسي بساكنن وقتكم مرف هلبستي دخينه مرف فهم دکه که شیخ پیرا گریایش یعنی چونکی لورا انسان کویا ببیج نگری نممکنه یعنی دناف دام میچن حول البستي وینا یعنی بیت وینا معنا بکن دبی نباب و نداء و نقوم و براد غربت شهید بو شاه کربلا یعنی وی منظره حضرت حسین تین برشاوی خو یعنی نه باو هبیه نه برا هبویه نه دی هبیه نه کسک هبویه خدا تنی ها و کی یعنی تورن پیغمبر علیه الصلاة والسلام به وی شکلی هاتی شهید کرنه دنیف کربلا چون حسین بو شهید بعرض و سماکت فیغانک شدید وردا الشيخ قدس الله سره زانين علمي ددما يعني وي مساله اصل هلبستي وي قصيدي وي ديروكجي يعني وانا تاريخ يعني ديروك بهوا كي خستي قصيده وهلبست خستي كتابه يعني كتاب من ديروكي به وقتا کو حضرت حسين شهيد كد به عرض و آسمان تف گريايه اجا دویدر به وقتا کو تو اورتا ناوا کربلا دا کو حضرت حسين شهيد كد بعرض و سماكت فيغانك شهيد بعرض و آسمان فيغانك شديد فيغانك دجوار مزن بيكت حچي سنگكي بول روی زمين دبي هرچي كوري كل سر روی عرضه هبو سنگك فارسيه كوري كل روی عرضه هبو دبند تجي خونه سرخ این چونین
دبي دبني وان كفر دا دبيجي تجي خوين بو بشتي سيد حضرت حسين شهيد كفر يعني عرض بخوينه دغري كفر بخوينه دغري يعني حقيقه ديروكي دا كتاب تاريخ دا جويا هاتي ديتين تدهيه دبي انا جيا بني كفر نهرتن مذكرن كو خوينا حضرت حسين تدهاتي ديتنه حسين آن که ریحانه ای جنتی شهید بو جناب لشکری امتی شیخ دوی داری دا منظره کی دتی برچاوی یعنی ایکو شهید دکوی کیه تورن پیغمبر علیه الصلاة والسلام و دناو عالم اسلامی دا دناو لشکری مسلمان دا یعنی چار طرف لمدینه منوره لمکه مکرمه لهاویردور باجارا yani hina mustav leşkeri İslam'ı bu yani çen mehber yavi müddeteki ber yavi lehenber Sasaniya lehenber Roma yani harp dikir cenk dikir و Hazreti Hüseyin ji dinava van leşkerana da buha bi garibi buha bi bekesi buha bi teniti buha bi haleki hazin bi tibun şehit dikeve dibêjî yani eviya çi hale ve manzara hani tê berçavê şeyh ne Afgan û gazî ne dad û hewar ne feryad resb û şehîdê kubar yani ne yek dibe de feryada wî da were yani gazî bike yekê ku di gazî wî da neyê bang bike deng neçî kesî hewar feryad fîgan kesek di fîgada wî da neyê dibêje di wê gurbetê da di wê tenê da di wê çolê da Hazreti Hüseyin şehîd ket Muharrem dema taze bêtin hilal cedîden bikin me'temê pir delal dibe her meha Muharremê wexta ku were dibêje em ê li serê bigirîn em ê matema Hazreti Hüseyin bikin çû aşûre bêtin di mahê hezîn dikin heftebaq erd û esman enîn dibêje çi roja aşûreyê were ku dehê Muharremê ye wê meha hezîn meha xemgîn meha dilêşê roja ku Hazreti Hüseyin têda şehîd ket dikin heftebaq erd û asîman enîn dinalin heftebaq erd heftebaq asîman ew jî di bîra xwe tînin yani şehadeta Hazreti Hüseyin wê tenîtiya wê wê xerîbiya wî wê bêkesiya wî tînin ber çavê xwe û digirîn îca divir da şêx li ser xwe vediyere li ser mirîda li ser me vediyere bi rastî di şexsê wa da li ser me û temaşevana însanê ku li me guhdarî dike li me sêr dike li ser wan vediyere dibe ku ecsamê camid bikin giriyeyê li me heqtire qesdê mersiyeyê van ecsamê camid ku erd bigirî ku asîman bigirî ku kevir bigirî bixwînê bigirî ev çima dilê me gelo nerm nabe yani li me heqtire daha ji me ra lazim e ku em bigirîn em feryad bikin em fîgan bikin heta di kitêbê me xutba da derbas dibe dibêje wexta ku roja qiyametê tê dibêje herkes heq hiqûqê xwe digirî û disîne dibêje gatê gazîkirinê dibêje bisekinin dibêje Hazreti Fatima tê dawa heqê xwe dike dawa heqê xwîna ewladê xwe Hazreti Hüseyin dike dibê wê çaxê herkes sekine dibê Hazreti Fatima bi perda erş digire gazî dike ya Rabî dibêje wanê ku li ewladê min zulm kirinin li wan neheqî kirin dibêje ez îro ez dawa heqê wan dikim bi vî hawayê dibêje Xwedayê Teala Azze ve Celle edaletê di navbêna wan da dike îcar divê derê û dibê wanê ku li ser ewladê min giriyaye ez dixwazim ez ji wara şefaetiyê bikim Xwedayê Teala Azze ve Celle vê îzna şefaetê diye ku keça pêxember aleyhisselatu vesselam min سيدا خدي رازي وقتا ما براستي كرته بله نها ادم سيدا تشتغل از بيت سكنين سيدا بس نحن متيني شو زمان ماما قد كنا عشقي اي وقت زي ذهب يجي ببيج ياك انا بيتي يعني بيتك دي سيدا بخير اخويا حسين وهذا بيجي حسينا شاهي كربلاء بعشقة تغايت أزم مبتلا يعني أي حسين شاهي كربلاء بادشاه سلطاني أرضا كربلاء عشقة تدبجي غايت يعني صون درجة دبجي أز مبتلام أز دي كلم يقادني كويجار دفردا يعني غازي دك فرياد دك وكا كو مرف منظره و شكلي و صورتي تي برچاوي مرف ندي واي شيخ لسي خل چوي خدخه وكا كو او واقعه بويران حديثان نوچي بو يبلي دبي حسين غازي دك نجاركي واخ حسينا كوچا فاطمه مرتضى اين دبي الكدري فاطمه والكدري حسين كافانا نا
حضرت علي مرتضى يعني كوچا لكدري بفارسي يعني دبيجي فاطمه لكدري وعلي لكدري اج كدري فانا بينم خازيكا انا فانا هبونا التخدي دركتنا حقيقه بويركي حادثه جي بدل ايش وقت الشيخ فياد بيجي يعني مرف دبيجي ما اغري دلي ويكو بچيا كيفي ويچيا بحلينه بدا زمان ومكان هلاني كربلاء دي انسان مزن يعني زمان ومكان جوان فرنا چين نا موضوع بايس خدا جو راضي به سيدا زي برسك بله برسوای کرد از خوازم لوراست خوازم گوت نمیدم که درویش بر گوت نیای بو گجمر قصته که بخونه نویه وین حال حیات شیخ عبدالرحمن اختبی بریونا روزنامه‌وان لکولنر محمد بارانش خواب شیخ شافیر آخوی بو جغیری وی نویه وی تی جبر گمگو مالباتی و ناف هفدنه کی هل حیات بو ناس کن يعني اوجي بلا بون بله يعني اوجي جبرك انسان جي كزيده بون و بلاوي تشي بو ام بيج تركي بيج شهير لشمه مثلا خل باجارا قرتن هاتن باجارا الغورا شرط وشروط غندا تشي نبون يعني هف ونداكرن هناكي تشي بو فقط ديساج يعني تورن كوري الشيخ بله عبد الرحمن ياختبه اوجي شيخ كربلاء دياوي مثلا هنا هي ديا شيخ كربلاء طبيب جي حكيم جي دعيني دميدا ومثلا امجرات بجن خويكي يعني خويكي يعني خوانغا من خو جبر حرمتي جبر ادب نافي وانات قوتن راس راس يعني افيا هنا زاروق بي حتى فيغا عمري كا حشتي نوت سال تام اجي نزانم يعني هيجي خري زلام ناده اجبر طبيبيا خو مثلا دیساجی خوری زلام آناده. بله. خود جو راضی بسیده. راستی وقت کرده. بلکه یاد 2 دقیقه 3 دقیقه مایه ما از خوازم بگرم سر که درویش. بله که درویش مرا من به چه تورکا یوته بله جمره بجه. إنشاء الله بيجن وادي صائر وبهارة هدر بو كله كلي كرم مرفو جمد تبدح لهيا إسلام دحرك بسم الله وادي صائر وبهارة هدر بو كله كلي برفو جمد تبدح لهيا إسلام دحرك برفو جمد تبدح لهيا إسلام دحرك نقري بشياوان لهيا تكوزونة دارك هرقا شو قرد بلورا جمركتي جارك نقري بشياوان لهيا تكوزونة دارك هرقا شو قرد بلورا جمركتي جارك وادي صائر وبهارة هر دربو قلو كليل برفو جمد تبدأ حالا لهيا إسلام دهرك برفو جمد تبدأ حالا لهيا إسلام دهرك دنگه قرآن تیجه زوزان دشتون اول گجده بن روژا اسلام در تیجه باش منچیا بلنده بن روژا اسلام در تیجه باش منچیا بلنده بن تی روژا دا لو ترس کافر ایرو بفکارن جهنما یجهو وهارا او به بطلان كارن تيرو جادا لو ترس كافر إيرو بفكارن جهنما يجهو فهارا أو بهبتلان كارن وادي صائر بهارا هر دربو كلو كليل برفو جمد تبدأ حالا لهيا إسلام دهرك برفو جمد تبدأ حالا لهيا إسلام دهرك
هرواهای رنگ دنیا بش آداره بهار چله هر کوچ غدار به پاشیده که تارو مار چله هر کوچ غدار به خوشی که تارو مار کوهاد گلانا اسلام ام بدکن شاهیدار عید و نوروز ما اون ام بدکن افتخار کوهاد گلانا اسلام ام بدکن شاهیدار عید و نوروز ما اون ام بدکن افتخار وادی سایر و بهار هر درب و گل و کلیل برف و جمد تبدأ حالا لهيا اسلام دهري وادي صائر وبهار هر درب وكل كليل برف وجمد تبدأ حالا لهيا اسلام دهري برف وجمد تبدأ حالا لهيا قرآن دهري خودش راضی به مالا و آوا ربي عالمي ربي عزت جواجي راضي بك كل دعوات برنامه كريم ونقول وسيله ما اف سيدان عزيز سيدان دلال سيدان بركات المدير وبرز وبحرمات ام دست واجي ماجد كن دست واجي درامس ان شاء الله سرچاوان هاتن سيدا ام هاتن داويا برنامه روجي راستی یعنی هر تمام بنا خفتنا قد هل بس شو مرو وك برنامه تيري ناكن بله شیخ محمد کربلا هل بس وینا راستی خود دل من ما جبرگو فارسی ما نه ورگرجی نکربو پیشته یعنی نه برنامه بی پیشته پشت چند برنامه گو خدا قسمت بکه امی ورگری کردی بکن ان شاء الله و امی لسر تربا الجم تربا شیخ محمد کربلا سیداج گودیسا میوان ما ان شاء الله پیش ان شاء الله می برنامه کی بود دیسال دار ما بحث وینا کرد خود جو راضی به اون هاتن و منش کنن دیسا حق خوش حلال کن سرچاوا هاتن می برنامه خوب بگیرن ایرو خود جو راضی تماشاوان عزیز براسی وقت قدیه اتخوازم هم کرت از هم بگیرم حتی برنامه کی ده حتی سرنامه کی ده بمن خیر و خوشی ده خیر و خوشی هر تن بلا پهره و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته